So muning among agian Andrea guys. So very kadlikado guys. Na. Kung ikaw ra diri mag-inusara guys, kulba kayo og ikaw ra usa mag-inusara guys. Kita kita niyo naman guys oh. Kita niyo naman guys ang among aganan. Delikado kay diri guys ug ang babae may maglakaw diri kay sigurado gid buga. Tingnan niyo naman guys, di ba? Oh. Guys. Oh. Atong kamerahan guys. Iburag na diri si kuan. Migo. So mo na gina mga na guys. So grabe napakadelikado talaga guys. Kapag ikaw na talaga mag-isa. Delikado kayo. Lalo na kapag gabi, mas delikado talaga guys kasi may momo dito guys. May momo, may hamok dito guys. Delikado guys ha, delikado. Tingnan niyo naman guys, oh, daming puno-puno ng ano guys. Puno-puno ng buli. Yan guys, oh. Daming puno-puno, oh. No? Yan guys, daming puno-puno ng buli dito guys, oh. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman yung ang aming aganan guys. Tingnan niyo naman ang aming aganan. Quality ng place namin. Oo. Oo. Iba talaga kapag may iPhone ka. iPhone Pro Max, oh. Ay, iPhone. Oh, sus, tinawa. Adam, tinawa sa kong iPhone na, eh. Hindi gina iPhone na, no? Ah, karon ba ko gagamit ng iPhone na? Ha? Ay, iPhone. iPhone, oh? Huh? iPhone 11 Pro Max? iPhone 11 Pro Max. Alright. Okay. Alright.